Nabo akariba nkeboe baria bakaraga kwina mwito jwanga ya nterechia Kipkona Igembe Central ni bakuromba kioto kia umwe wao na rietwa Justus Gitonga uria utikumenyekana inare kuma utukubwa gukira narua kuririkana Gitonga uria ukaragia mira araringire mwene munda thimu kumwira akugwata mwamba na atiromba kwaraniria na mtunge indi ndamu nionekete mundene na kigoti kiawe gitei mwitone jwanga ya Marion Karugi arina ripoti je akeba. Nekirende kira kiukari na muthoro kuma Nkiboe akuina mwitho ya ngaya gicione mbunge kia Igembe Central kwenda kona kikethithika kiri mutana wa Justus Gitonga uro kwirikana arari mukari wa mira na aririkana kura na kumilikile buruku motuko ni araturi na mwekuru wawe baku araringire thimu kiri mwene mundoro mwete ngwe ukumenyekana yathuranira ntwete ura mwankari uri mpene cia Boris ari muthwanirwa akimumenyethia na wete mwamba na mwankira au uti kumenyekana na atia kurakarire no tharike batirimire rukire nyarikite miraene na mpempene na kuthiatira mukinyo wa kwina munda yu mwitho yu ngaya bethera iratu biawe na jaketi yawe ri na tharike na kung'ang'ana uso wa mwiri mwithone ndi batayona nda muringira thimo mwankarukire tayungukia ngauwa na nkamuria onto ntamea na atacokera na icio kiake kiiria na atithira atikuo na tukilani akwikiri ndeya mndene iro nkuya ngatiri mandamu ngastoka iro nkueta ngeta mwekuru ungi wiria u twelekene no kamwira yumbonere bondo na mndene tukona kuma ukamwa kuringira mwene kila etawathuranira ntwete kamuringira thimu nkamuria kwi mantura menya yatenete mundoku ambira ye uni ndamenyere mantwe na ndeya mndene na ndona ndamu na ndona ngetiete na nyanyororo na ndeta ndamuria nonto ndamuria ndine atwere kuroyere ambira eni na twekwe mndene yo athuranira ntwete itwithire ndamu nyingi sana ire tumire mwekuru wetonga wambu kenda etaturi twethira ndamu nyingi sana mundene yu ne nyarikite nyilae na kukuo onthe ende twe muri atwira we atamonere mwene munda ari kwiyo tuko atiretire orkie kinya mwekuru we kana family yo nonto no mwankena yuri nonto munda yuyu aba muthako no mwana yuyunge kana aria nabo abera akurie tonga mwashia ya polisi tumenyere ati ataringire report akagwa ni thara kia ratirimira ko ratirimira thara kia mbori kana nembi ratirimira kana nengo na riu muntu arawita na sauti yake no rabati kumenya na sauti uyo weta nere batongeretwe ni Captain Mberia urani mukarite wa nyumba 10 ntereu bariwa kombeka ya umanite na nkusanio cia kimiunda na tewa mbaba mira no tumunda yo twete aririkana uririte the wa Itonga na arendo yo endi aringi Itonga akirea munda yo ni tuibacio kwina mamba yario itukuibwe yaka munda yo rora bayenge na Itonga yo kwatuka no pinga munda kwa uno kwithiro te wamba ba mira no tumbere mira kari yo ete ye mira ingredient ye wanemba mira ye ya atuwe kabanga bangire yonge kenda yeta Somali kwa mira yo te mwamba omba kuya mira ye eta kubangambi no te ya lebo ye meoka ku ni kulbodhia ni ka itangwa kabudhi lebo kwa te mwamba yo ndo lebo kwa una kila ke te no ketui ikona ni ote wamba uraria ni mande ba ni planning manda na thirikari ne bati kuo ya atua na kwafuatiliwa kinya tho family te nainya na nontubo ne bakuromba thirikari Buruni sukune na ndene muno mbere buru thimwire Itonga kwirikana na araringire na baswiro mutana wa Itonga ari moyo kana akwite kuromba thirikari mukai tutethi mukai itonere uma na mtu etwa iki thimweu Itonga araringite itukwenda thirikari yo ya atuwe yo na esunguse thimo ya ntwete ora barara sine Itonga nio tukwenda anene betu bojera atua na ntwete yake akolokelu amenya tote mutiethia kuromba thirikari na giteyo kinene tone na kikuo ke Itonga githira na kuite na kiumbite ikuonekana na nonto no kwithirwo ntwete no kumenye ikuo ke Itonga na kiumite nkiripotera Wero TV kuma Nkiboe Igembe Central Bitawa Marion Karugi wa Kenywa.